Muzej Vojvodine već 20 godina organizuje besplatne igraonice u kojima učestvuju deca od 6 do 10 godina. Mališani se upoznaju sa temama koje obrađuje muzej, a to su arheologija, istorija, etnologija i likovna umetnost. Nakon razgledanja slike i razgovora o izložbi, deca su inspirisana delima slikara pravila sopstvene radove. Meni se sviđa ova slika zato što mi liči kao da neka vodenica staro sad otkrivena. Zato što volim zlatno i volim ptičja gnezda i volim da slikam. I volim prirodu. Zato što je ta ruka baš lepo nacrtana sa leptirom. Zato što je to stari konjić i meni se baš sviđa kako je sladak i lep je i sviđa mi se taj tu leptirić gore. Zato što je to tambura od kornjačanog oklopa kuće. Zato što ja jako volim da slikam i zato što volim zlatnu boju. To mi je najomiljenija boja. I meni je baš lepo ista slika i jako mi se sviđa zlato i volim da slikam. Simbol deteta dominantan je u stvaralaštvu, a i u izložbi Ranka Vukiljića. Njime se aludira na čistotu misli, jednostavnost, iskrenost i čovečnost. Sve ono čiji se obrisi lagano gube sticanjem vaspitanja, obrazovanja i uklapanjem u sistem. Poslednji put smo bili iskreni kad smo bili deca, a odrastanjem se sve više udaljavamo od svoje čiste dečje baze, ističe umetnik. Mi dajemo put našoj deci, život im damo, ali ne vidimo mi njihovu priču i ne možemo da sagledamo sve što njih čeka, oni moraju isto tako da svoje korene pronađu. Iz tog prostog razloga sam vezao oči na ovoj skulpturi koja je urađena u maniru naše naivne umetnosti, naivne skulpture. Tako da ova slika i borba za život, čak i za pigmenti koji traže hlorofil, kako bi se reklo iz ove trave koja probija. Znači porekla i poticanja ističe i pomenuta slika ovog umetnika. Ne možemo znati ko smo i šta smo ako ne znamo gde smo i kako nastali. To je ono što nam daje neponovljivost, unikatnost i autentičnost, tvrdi slikar.